Ti Masakbayan. Ti napalabas, ni Nanag Lauri tinangaw-awir iti anak ni Carmina. Tagtrabahon daytoy, iti ayan ni Jess agayem na. Iti panaglabas ti panawan, kindergarten ni Claire, nga inauna nga anak ni Henry kan Carmina. Iti sabali abangir, naglib ni Henry iti trabaho na, tamarigatan ngagtrabaho, gapu iti na dumaduma a sakit, amarikrik-nana. Di na payin magatang dagiti in reseta ti doktor nga agas na, maumuma payan ti babae, akalibin na. Iti may sangal daw, nasabat ni Gino, da Carmina kan Claire, iti tsindahan. Papagayam, denggan ti tuloy ti sariya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimbag abigat yo, tito. Kastamat kan kabalasan ko. Nagpintas ka da itong ubingan. Imala iti inana. Napintas ni Mami. Saan ka di, tito? Uwin balasan ko. Talaga napintas ni Mami. Isuan, napintas ka mahit. Ado ti mangibagbaga. At talaga napintas ni Mami, tito. Panag nga sutipod no, saan ka day basang? Wan, tito. Saan tamot nga ulbod? Saan ka di? Ha? Italaang ang nagkita kayo, ngam kaslakit din nagtulag kayo amang lamyong kanya. Mami, asino ka di day, Jay? Kabagyan tayo ka di? Ha? Ay, saan anak? May salang agayam idi ni... Asino ti akin gayam, Mami? Gayam ti pamilya tayo, ti kayat ko asawan anak. Kasta ka di, Mami? Adda ka di mat anak na, akas kanyak, Mami? Ha? Jak amo anak. Jak ngamin amo ti ayan ti balayda. Saan mo nga amo? Saan ka di agayam ti pamilya tayo? Apay ngay asaan mo nga amo, Mami? Sa anak ngamin amap-mapan ije balayda. Ada ngamin trabaho. Saan ka di? Aywan gayam anya. Lola, am-amoyo ka din ni Tito Gino? Sino day ta, Gino, apo? Kanapay anadamag mo. Nasabat mi ka ni Mami ijajandaan. Imbaga na napintas kami kano ka ni Mami. Di nga ta, Gino, agayem ni Henry. Sino Henry, Lola? Agam-amuda ka di kan ni Tito Gino? Ay, saan mi pa'y gayam anay bagbagakan katinagan ti amam apok. Henry, tinagan ti amam. Anak ko ni Henry. Ay, Henry gayam tinagan ni Daddy, Lola. Ayan na ngay ita. Ay, saan mi nga amo apok? Kailiw kumutan ang makita, no ayan na ita. Nasa umot ti anak mo ang nakita yung kano ni Gino itsindaan. Pudno ka day, balasang ka. Wananang. Ada ka di parikot no nagkita kami? Di mo ka di dinamag, no ayan ni Henry. Saan nanang? Sa anak nga interesado no sa dino ti ayan na ita. Sigurado anaragsak iti sidong tinangisukatan na kada kami. Ay, pasensya kan balasang ko Nga may saak nga ina. Uray linipat na ti anak ko latta. Kayat ko latta amakita. Ladingitak mat nanang. Maawatan kayo. Ngamsapay ko ma, tamaawatan dakmat. Maawatan ka, anak ko. Ti asawa kat mabalin latta sukatan. Ngam ti ina. Saan to apulos amabalin amasukatan? Mami, naibaga kanak ni Lola. Henry kano tinagan ti amak. Ha? Kasano na sa una day ta anak? Dinamag mo ka di tinagan ti amam?
Nasaok ngamin kan kwa na. Ti pan nakakita ta iti agnagan ka ni Tito Gino. Imbaga na agayam ka no ni Daddy ni Tito Gino. Isu idi ti kanayon na akakuyog, sakbay apim manaw. No kasta. Nalabit nga muna ti ayan ni Daddy, Mami. Apay no muna. Kayat mo ka di timapankan kwa na, anak? Dakos ka di, Mami? Saan ko anak ko? Di na kumamat panawan. Akas iti inaramid na. Saan, Mami? Saan kayo apanawan? Anya ti pampanunutam. Itay pa'y amadlaw ko adi ka makaid na. Jay man nasa unikler nga apo ko ta. Nakita da kanukan ni Carmina ni Gino iji tsindaan. Kahit anya ko mano nagkita na. Anya ko matipakariribukham iti dayta. Di na nga taam mo ti ayan ni Henry. Manong aminan atawon asaan ang nagpakpakita di anak ta. Apay, no kadiam muna, mapankay jay ayan na. May saak nga inagoryo. Uray imbuleng nak ti anak ko. Saan ang mailibak asyaklat ta ti inana. Inanakalataan ng linipatan na kamatay. Di na kapay umay kumustaan. Uray linipat na, ta anak ko latta. Uray maamwak la ko ma, noan yan ti kasasaad na. Agawid ka laangan ijay lugaryo. Barang ada makatulong kan ka agumatang iti agas mo. Amumat nga awan ti adu a kwartak apaggatang ko iti agas. Namukla ko makasto di mapasamak. Dakla ko man inintad amin na kwartak ken kuana. Anyat itantanamitin mo dita? Ay, madanaganak. Taamangan no papanawon na tati aking balay. Tadita nakabaybayad iti abang ta. Agpakpakasi ka, adi na tapay papanawan. Amo na ayamot ti mga asiday jay. Katrupat kwartamat. Padasam lang marang mayat. Ibaga mga bayad ta intun adda kwartata. Kaano nga'y ang maadaan ta iti kwarta? Inton lumagto ti mulagat mo? Ay imbag man, ta nakita ka dito tsindaan, Barok. Apay nana, ada ka di masapol yo kanya. Ay napangaasim ka di Damagag mano, amom ti ayan ni Henry. Iti naudi pa nagkita mi nana. Kinadua ka na pan iti doktor ta masakit. Ha? Masakit ti anak ko. Anya ti sakit na. At diferensya ti barana. Ken pati kidney na. Nayuti ay sapay ako nada. Ado ti agas atong tumaran na nana. Ay pagigyanan na ngay nga rod, Barok. Tay ka malay tadyak mo tan dinamdamag no paghigyanan na nana. Nayakar ngamin iti trabaho na. Apay akas ladar batay tarupam, ha? Ay, Hay? Di mo kunain. Anadukot ti pakitsendam. Iso ang naghawid ka akas taday tarupam. nakita kami ka ni Gino iji tsindaan. Naibaga na nga agsaksakit ka no ni Henry. Ay kinuag saksakit, adi maimbagan to di ma pa nagpa-doktor. Kinaduan na nga road, pa nagpa-doktor. Tamay-may sa kano ni Henry anasabat na amapan iti ospital. Nay, apay ngay, asan at ibabaya kakabkabalay natin ang kadwakan ko na? Anya nga iti amok. Lakay, kayat ko makita ti anak ta. No kayat natin agpakita ken ka, adi nasayaat. Ay gamno saan, anya nga iti maaramidam. Amom kadigayam. Kaya't nakaasirpatan ti kaopisinaan tayo amay sa abalo. Adan anak ko, kanadamat ang trabaho. Saan kun atarigagayan pa iti makiasawa manan? Namadamat karbangam nga agragsak, gayam. Amangan no imbes aragsak,
ket konsumisyon ti ipaay namanen iti biyag ko. Ay nagayam. Saan mo't ngagpapada dagiti lalaki? At damat dagiti nasingpat, wano nanakman. Diyak kayat nga igasang-gasat ti masakbayan may kadagiti anak ko gayam. Nasingpat mo't kit dinidik, tamam mo kon. E di pa'y ngagkatrabahuan kami. Nasingpat mat edi ni Henry. Ngam edi addan anak mi. Nagbaliw amin. Mami, awan ka di tiladawan ni daddy kan ka? Pasensya kan. Ta di makumikumak anangas asikaso kada kayo. Diyak nakita nga inanay gayaman pati dagiti kawis ko anak. Dinadaal ti anay dagiti ladawan, mami? Wen. Diyak ninamnama sinarag gayam ti anay tinangikabilak kadagiti ladawan ken kawis ko. Makitak tupay nga ta ni daddy, mami? Saan ko nga amo anak? Panawon ti makaibagan no agkita kayo pay. Ngam no umay dito balay tayo? Pastrikan nyo ka di, mami? At daman damagak, lola. No ti asawa yo kat pinanawan na kayo. Kat agsubli, awatan nyo ka di pay? Ha, nay, apay akas na ditamdam aga ba apawk? Dinamag ko ngamin ni mami. Ngam, dinakmat sinong batan. Apay, mangnamnama ka kade nga agsubli ni daddy yo iti nayo apawk. Saan ko nga amo, lola? Ni mami noan niya ti kayat na. Damno si ka. Kayat mo kade makita ti amam apawk. Saan mo kade akailiw? Saan ko akailiw? Tadyak malagip ti ropa na, lola. Ngam no ni mami tijak makita iti mabayag. Sigurado mailiwak, lola. Iso ajak kayat pumanaw ni mami. Nay, sa bali manen ti jar mo itasim mangpait ang aggapo di tabanger. Hanya ka di manen ti pakariribukam. Ammom lakay. Ubing pay ti apo ko ta. Ngam adda dagiti maisawang na akasla na taengan ngagsasaw. Ne, tapay, anya ti imbaghan na. No kano siya, titinarayan ti asawa na. Awat ka di kano pay no agsublay. Ah, ay kinaglakasong batan. Apay, nukas pangarigan panawan ka. Ngam, sublian kan tumatlaan. Di na ka di awatan. Kasanungay, no si kati ada iti sitwasyon ni Carmina. Panawan na ka iti kangitingitan ti rigat. Awatam ka day, no agsublay. Ay, depende iti sitwasyon Nungay agsublilaan, ngam saan apod nung agsublay. Aw, Ha? Ay na, anya ti kayat mo asawan. Saan ka maaw-awatan, guryo? No saan mo kaya ti dardarirag ni di ka panagayat kan ka? Kayat ka di asawan dayta, ngay ayat ang pailaan ni Henry. Itinapadasak atuok ken rigat idi pinanawan na kami. Napunasan ti panagayat ko kan kuana. No kasta, saan mo nga awaten, wag subli. Saan siguron? Idi ka sa pulak unay titulong na. Di man la naasi kanyak. Di nakpay tinulungan anang isakad kadagiti umbing. Ang kasanon, no dagiti naanos a katugangam, timangkid daw apakawanam. Ha? Kiddawan na nga tapay kanyak, day taabanag? Siyempre, anak da dayjay. Mabalin akayat damat nga agtipon kayo manen. Kasano? Kat awan matan panagayat ko kan kuana. Saan mo ka din mapakawan? Nasakit unay ti inaramid na anang papanaw kanyak. Idiin nak nagpakpakaasi adi na kam kumapanawan. Apok, no umay agpakpakaasi kan dumawat iti pamakawan ni dadim. Pakawanem ka day. Jack amo, lola. Ni mami ati pagdamagan nyo.
Amo mapok, mailiwak unay iti amayo. Kayat ko nga agkikita tayo kumamanen. Saan nga taan na uyong, Lola? Adda ka adalak. Ana ibaga na uyong kano ni tatang na. Ha? Apay anak ko na nauyong apok. Kanayon kano nga agungat. Gan agbaot pa'y kano. Ay, saan nga taakas jay ni Daddy, Lola? Panag ko nam kaday ka naungat to ni Henry. No, kaden na naman ang dagiti anak na. Ay, andyan nga iti amok dita. Saan ko matatanggal ti panunot ni Henry? Manunatawa na saan na nagpakita. Amangan pa'y nun nablon ati utek na. Adayamot mablo nga utak. Apay, tulang amablaw, wano mablas. Ay kit kastan kasla nablaw. Ta saan ahustaw ti panagandar na numakin ako ma. Nutubo ko ba? Ay kit napil ka. Isu asaan na husto ti panagayos ti danom iti unag na. Mabalin pa'y mat amaator no ko naman apil ko. Mabalin mo't nga isublay saan aya. Haha. Adamat tubo ano nalabas an apil ka sa mo isublay. At adamat ukaw. Nungay kasjay ti anak mau. Apok, ada pagsaritaan ta, ngamdwa talaang wan. Adamat daading ko, Lola. San abali, tadi na maawatan ti ibagakan ka, Apok. Anya ka di jay, Lola. Ay aywam ni Mamim. Apakawanan na ni Dadim no akawid dito, wan. Anya? Ay aywak ni Mami? Nungay di na kayat, Lola. Apay, Lola. No agsubli ni Daddy, matulungan na nga ta ni Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.